ene joada enti C4C liver specialist hospital or ba Dr. Siama ene ebedi enkomo dog ya muache da bibia aboko de ebe ye kakra adwuma na wo ye no ebe fa anopa yi yenti yo sefia me da se mefa ofidie kese so echia ohwefo bia na yada obi ase njoso na ende epese ye hwe the ato the inflammation na inflammation they say is the root of all diseases. Okay. Yare bia yehu bia chese cardiovascular disease akoma yare o diabetes o asthma o kidney problem o ni nyina no eye inflammation. Na obi baby say ye ka inflammation kra den na ye ka. E pa chaw si ye ka inflammation na de ye ka nyina ne say nipedua no kwan a osima yehu say efi abam. Se ye ko ye drive kakra na utimi won se wo drive mpa na o ka ni nya problem kakra na ejeke bi wo hokra we ko eye o mechanic na o kire se efia ba o alternator na se bibi muntia wo se wo sha na pump ni bo na problem abem sa na nipedua no esitie se efi be mu pe nipedua no start se eni ye edin komo sa enkomo na nipedua no ni ye di no na mpem bebre no ema ye hu se ye hododo yen ana say ye yare see ye the history of inflammation I say to set on fire it impem mebre say inflammation ba nipedua no mu a ahonhyehye timi ba nipedua no so tumi ko pain mu oya obebre mu nipedua no so kura tumi ehonhono ana say emama so ebibom kura no o movement no ye problem enti untin no nerves no so tumi nya problem de etie ne say ye nipedua no defensive mechanism se ebomodin se efi bia entena nipedua ne mu efi no betimi aye aduane aye di ebetimi aye sebi empemu agrom a yemfa ye ni hu ebetimi kura ye fie so ya ye ko washroom a yen wash yensa yemfa ensuo anasamna wash yensa yendi ye hu ni ye bomodin se abiri bia empo ye personal hygiene kura ye problem ema ye no etima emmoa nkitinkiti bi ebetena nipedua ne mu emmoa ne ba nipedua ne mu a omobaji o self contain esesa nipedua ne bobre eno nti ye design ye body ne se abiri bia efi bi sa no bebe mu no ewo se eye ye mast cells resident cells ewo ho no ebomodian produce the from chemical mediators of inflammation fache me but eye special chemicals a omo na ebedi kan akoye blood vessels ne mu kai se ye blood vessels na moja fem ema moja tumi konipedua kwa ni nyina eti blood vessels ni mu biebie pe na moja dodo na start se ekọ bebi a emmoa no ene efi no aba woni pedua no mu kai se moja so wo de fe no white blood cells enti emu neutrophils monocytes na achichiri sa efi ni nyina de yi o mefri ni pedua no sa na nyankopon aye no enti se efi ni bedoso na sa system we ikoso na body ni ntimi yi se efi ni pe na afi no se ye okotodwa na ahoho no na ma wenya arthritis se eye o urethra na ahoho na wenya arthritis na je se oba benya urinary tract infection se ye funu so intestines ni mu a na wenya gastritis na je se oba benya stomach ulcer se eye mpo eye o pancreas a pancreatitis na problem a about pancreas no ho into sugar level no besimi aye problem these are efia hodo a etimitina ni pedua no mu eduane ahodo a yedi na de efi ni betena ni pedua no mesrew this time around that the etiti wo wiem ene nioma ye de frafra ye nuane ni nyina no efit na ni pedua no a lead to systemic inflammation etinima stroke ekosoro etinima diabetes ekosoro etinima akomayare ekosoro etinima intimu yare ekosoro etinima sebimpo diarrheum adwemu depression anxiety etimi kosoro woni pedua no mu C4C se bomodian se o ma efint na woni pedua no mu se free aduane a wodi yo se free infection impemu yare o ana se free mpo eye asthma won sa won hohoro ni nyina no o liver no was our responsibility ni se efi bia no e wo so oboa na sa process ya ye di ho common ekoso eno nti ye body ro se that immune detoxification functions of your brebo no embre aso se ye kenyan no na yetimi ema brebo ni di ni djuma yie e wo sa akwani asa we nyina mo mesrew bomodi ana ma wonsanka livoton ye draw wan so C4C dia badwa so free man India e Kenya embrebo no e ma ne djuma di ni nyina na etimi di ni yie
wa woda pressure duro so wa woda diabetes duro so wa woda asthma duro so wa woda eduro bia so no wohia obrebo no to do the drug metabolism function empo the amatoridin the zoom lion function of brebo no send ye behwehwe fi eyi free nipedia no me fi antena nipedia no man kofa cancer ama cancer any tumor ahodo e koso nyina ye fi antena nipedia mesrew Kenya obrebo na wo Kenya ne dia na opelivoton Adom ni C4C were all over Ghana and to some extent some parts of Europe mesrew number na scroll or TV no so no ofra 24/7 C4C bejo so wo Ghana ha de wo Cape Coast Green Hill opposite Addison Square Garden aguna odoben so C4C wo ho Kumase ejuso kwa Amojachi Junction takrade so ye branch kese pa e wo ho Accra ye wa Denta SDA Junction mesrew numbers are egu screen so 050 00 40-331 and now 050-00-40-328. Offer C4C 24/7. Yebejo so kai see a treatment plan a holistic baseline investigation or what organs ni nyina ho baby asemato no wo ansa na the natural homeopathic remedy account. Friend number in a place you order baby a obi for Liverpool. Your promo for free delivery no gusu a ejuma per head. Special delivery, special promo. O place more than 2 bottles are ubenya per head discount. No misrel. Fan number in a phrase 050 0040-331 and now 050 0040-328. C4C Liver Specialist Hospital. You say obre boy ya won kwa kai. National so na kai say ya giando ni di ya treatment plans di. Tina bribia ka say once treated forever treated. I know pay ya da obi bi ase. Yes, you da say Dr. George Siama Junior no enti Mr. ya re bia ba say no so apart from more hospitals you benya bi wo ba bia na. Yes, yeah pharmacy bia obenya bi. Now our challenge now friend number na free delivery. Yes. Like o can free ni dey na obi aba challenge e be free o. Na enya delivery no. Enti Mr. apart from the account ho say bi how adwen wo friend oga obejo so